KaSmomoza ezifaka zonke kundoni njengoba nazi-ke ukuthi indoni ikhiphe iphi. Bonani wengane zakwethu kuphinde kuphela kufinyeka khona lo mbuso njengamanje kubuyelelene-ke umathinto acebisa intombi zimqomela amahla abanye zibaqomela imali. Ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala la cha ngifuna ukusho ukuthi unenhlahla. Subscribe-ke, ushare, uphinde ucomment. Kanti-ke uma usubscribe iyona inhlahla yakho ukuthi-ke kube wena wokuqala uthole notification uma-ke sikufakela ividiyo hamba phambili nevutha umlilo ngaleso sikhathi. Ngane wethu njengoba wazi-ke kuhleli sikulethela ezishisa bhe. UKaSmomoza useyisusile laphana-ke kundoni wathi-ke undoni ngathi uyile ntombazane ukuthi nje makuphushwana impela embhedeni ebesithi lifake lonke baba sendlini faka ebese mase kuye mase idedela kuze kuwe namakhabethe yonke into lapha khona-ke usuke kwakhona. Ngane kwethu mina ngifisa ukwanda kakhulu kodwa ngiyafisa ukuthi ngibuyise umbuso wakho lobhanyabhanya lapha khona-ke uKaSmomoza beyisikela khona ibhece kundoni idlala nje amahlanga. Ngane kwethu nawumbuso wakho ungakhohlwa ukusubscribe. KaSmomoza lo yabona undoni le hlobo lethi mayimaza nayo ucansa ashibise bayisichamo ezimemezitayithi qinisa lapho mkhonyana qinisa lapho kulelo khona mkhonyana wasu bese gida bese chama gidi ni wena embhedeni unwele phe kwesikiki unqamuka isikiki kuba ubusapasapa.